Subdivision angkang tomon charting lapen RVKT. West Karbi Anglong Kolonga Irrigation kahinu parpi kacok ongdung rong raratum kacimin. Number 6 bitung reng thama angkang PHSI campaign interior kejun alang pini Aryanta radaphat pipon tek thelang. Karbi pranjai malang pini level urban kropi kadar kobe phanta khardam bajar iglam nambiar tangton pen arjoi tha bokodan subdivision angkang jangmini phahini arni analopor malom tomon charting level RVK thepen hema biria long ongdunga sot kana hawa birta ka news channel pherang ke anantirang pen birta nang pale bokodan subdivision angkang along tomon charting level RVK the parpika jok ongdung hembiri along akube phenu thengpi arong hemasar nung khai hui kan hok lapen CCI athengno AH1 na NH39 ka chilenga to warp along ta thengpi arong ke bap thipa jong gari motor chileng unbang vedetlo lapen labang sotomon RVK the kontai sian bang doji busi birta nangli lasong thak thak si different spi along ta pen an RVK jang pen ajong rong spi along ke do arar tum ta sai kam sai kilaben lo chole aus maratum kilam ke wang pen an ka siksak dolo West Karbi Anglong Kolonga Irrigation Gate Pen Sikidam Tang Pen Ananing Kan Ke Tisoro Rong Hangarong Lapen Rong Supi Arong Aratum Parahara Chikap Ibomlo Lason Langge Thia Por Hutsutame Langteng Keteng Mat Irrigation Anu Jok Churi Pensi Raratum Parahara Kacheleng Long Bom Birta Kanyu Salong Birta Nangle Sitame kidam tang ningkan hini ke thompen para herai ka chelenga phan awar sai ka vi ajok jojor cholang kisukun e kithi ge jang lapen loko charle samaratum lang ke thea botor ke thetana kisung chetong nang renti phusi pherang ke kahumri dam hot nang pachini dun lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen irrigation EM atum pen akerat kelong jia phansi rat atum towar cholang renti luputa pherang ke phan nang pachini dun thu kerap jong se ave mate irrigation keteng adimalong prabjin pen ave kirui thu asai ke claim purote kedam tangani kana son thak thaksi langke jang langke pon chedamun e chebangun e lason si phonang ni pupusi pherangke phan nang pachini dun kai no ke sar ne langke thike pon no pini somato ne ka pai nuta ali ale tum lapu ake sar tum le puke theng ra kali lang thike pon rat tum ke su mane ni tum biha bipar da chiyor cholang kruyeng abayar long ni tum nage dun pa siksa kilo pe na sakima tum lohan kiyota thuya thui langke pon thuya thui lo ka siksa du lo ha tum ba ching koi lo ha ba char bu lo buna ku bang da phang thor da si sar bang sokara du sa pa bang ke ha umhalang su lo rongalum lo arsong ro higi thoyang re lama rat ke lasi na halala sa di West Karbi Anglong number 6 bitung reng thama constituency along pherang ke pen kahumri dam hot PHSI campaign radaphan ki penong pipon interior ki jun alang ki PHF phanpura ki pang nipon lang ke rona hema mokha alia besai depusi pherang ke pen kahni sosai hemalong betanang pali Number 1 Karbi Rong Supi lapen reng thama water supply scheme public health engineering department Hamren subdivision pen ki pathik pontang mate lang ki pia hem dona ki jun alang imuta radaphan pithek him sibirta long PHSI hemnon an ningkan ingkot pleng era pita PHI ben thangna rakke rabawi lapen chokomaratum chiklojon tit nongnam tu deng chot PHI ahin pen thangna rakke rap ang thekawi an parta mission alang ki jun longji kya phit alamlo kachinglu kachingthi piri ke chok lapen phule phukok ki chama huyanta amlong aroi alang bunga langsi kachinglu lapen ki jun nang pata pherang kya phan raratum pachini dun lapen an parta ningkreng ning thia botora khut sason ke ningkan wangta langka dure pen raratum penang an kisum ki chang nang rin ti loputa raratum pen pherang ki kahumri dam hut pachini dun kusip biota rin long Nanalam sopor pandina farman bertamin tu panik sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail,
Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dinamo people tadbir talong wang tulo. Hamran arong CPR lo tirkem lang med boli lang suka chileng PWD to war kedam tang suri hira clip li lapen crep honing kan kasalam atar pang thek tirkem along thek pon long. Kilometer isi do jia jak kiding arlong sangti thok thaya pipen roller pakoi kling ang thek pon long. Monsitame attack black topping asaya bangke ipong inton kok pen non punon benta ke klemang thek away. Haladak arar atumpen karing jia tengki ke klem ke cheng hut ke mesen lapen thang da khinde dun movie bonta black topping ang denga bangke hola sohut ington kok pen non punon beta salam le dasi babai khorli pusining ji PWDSI campaign tong sai ke patang jia pharlam to ki pibedet lo nei mate contractor abang ke klem kang tong te tok ke klem kledet lo nei sitame asaya bangke non ningkan hini pleng deta babai hoi sidolang katnyo sa pherang ke hundor krope na kilo berta Rumah mana kah? Gap ke 2 years lo. Yes lo. अच्छा कुमार लो अंते लसोतो वार कसलाम के लसोहुत Suhut bangke Krishna Sharma. Lake la EM pen kontraktor tumsi bang juga jukuri. Maksudnya habdan. amat non antar lसोतो वार bangke la pusi panggay hang bolo Habdan juga lo. Cunda cunce. Claim kli. Isela. kon baka jak ding doji la Tu telling la eklimta. Different supi along multi-story car park yang hem kim ponjia phan aruni phai hini arni Karbi Anglong Autonomous Council bitung atum additional director of sericulture sa hem along an kohbrida mabirta card news sa hem along birta nangli Different supia hiti along motor kapasang thai ka via jok kachilenga phan pin an ka siksak do tanglo la so jok motor kapasang ji aphan multi-story car parking a hem ki kim kerang ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council bitung atum pen additional director of sericulture thengno along mati ki kim jiadim kahumri dam labang su kahumri dam along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Harin Singh Be EM MSc secretaries lapen engineers atum kahumri dam pusi biota rebdun lang Karbi Prime Time Birta Bangla Maskang Ton Poniklo Domitami Kurang